Gak lem kawe gak kanan gak kayak pro kasih dengar kasih kan. Kamu nggak kawin? Ni penenam cewek lon hau. Kawin lah. Cewek dah. Iya, anak cewek cari Dino zaman Facebook, Twitter, Instagram, WA, lelom. Jadi Kibar pakai dia pakai orang tu kisah kemana panena pakai lom HP lagi yo. Jadi nyaw panena lom buang lah. Kau iblai mak. Pegah bak mak. Lon mak han mak HP nyo, kupu HP butut ibarat di Honda Cup 70. Han je le Dino. Ka pakai medsos. Jadi di HP nyo buang. Je na bagah demi cewek pakai Instagram, baca book. Hai punya Facebook busu. Tak masa ya. Ini yang mana? Gua kadhem kawin ka. Hana peteh helum kawin. Gua pedih soal nikah. Jangan kerja. Betul dong kau. Betul. Gua kan nak tikhan ka bo nyo tu. Kau ni kau. Laki lah bak mak. Mak win juga. Apa? Mungkin yang mentang nak kau. Lagi ban pega. Nah hana kau ke bancit nakah. Nena, ya orang mentang kau dengan mak. Karena lo lagi kalau lagi orang tinggal mak. Berarti awal nana namanya ya. Ke. Batem kau mak lo ya lo kan. Kalau anak tak berohi tinggal mak lo. Aku dah dah dah. Mana tu tempat lagi? Itu kau pegah. Munyo baknya kau je edit nyonya HP raya ah. Tak pelaga dia hitam je dapur putih, botak ada panjang oh. Kayak romo. Kau pegah mak kah? Mak. Lum kawin mak. Hai lu kudu ni tro. Tapi pegah lengan habis kawin mendung. Tu lagi nyo model janda. Tajak laut tu nak minta kaya biro. Nanu. Lagi anu apa muda mendu. Nang jeda tapi. Tapi dia gua lagi HP yang sentuh, HP nyo je yang kadang ada pakai ayu lah. Ke menyukar perkara lagi nyo pegemas ni kah. Tinggal bagi batu tak mau ke. Kabeh raya acah lah. Ke kau kan je kah. Ai batu le. Kalau keju mak kau. Nyan, semoga kain daun dengar je kau. Nyamban je kah. Lu hau kau menten lah jam menten ni tro. Kau kena ni tikar-tikar je. Galon pun sapu. Kau kangak aku. Ke. Kuja mak ke mak win. Kepulah nanu lagi nyaga haji. Tanya isteri je ya haji. Salah he anu lagi hi canggu. Kepu lagi nanu. He dah nyabau dia. Mak pepek. Oh nanu lagi nana tak belah. Kalau tak bikin kau tak pepek. Tak lom tang. Jadi mau kerja haji hanai batu. Tanya kubut. Ngawat jadi laki bu. Pada laki bu tanya jo. Tanya minta pe hanai bantu. Kipan nanu lagi nyahi. Tak pepek dah tenok kan. Ya kak. Meno. Kau kerja menokon nekah le. Kau he nak bantu mak. Zina meno na ngape. Kiban dah tam tu me je yang HP tidak lagi. Bukan HP tentu lagi. Kebetul drone ni ngebot tanya orang kafin. Ya hana le ngomong ke metre. Dalam pekoji nyo belum kahwin. Lagam kawin. Hana ke drone ni. Kafin ke betapeng le belum kawin. Kayak minta pula. Minta kaya no kaya si kemui ha. Badung ke hiung no. Hana saya menjelah mepi. Pekoji lo belum kahwin mak. Ya kawin ka. Ya HP betul cak pulang dengan anak. Ini hana pelonnya kaya bah dia. Belum kahwin. HP bag aku deh. Kayak pekoji kahwin. Munyo hana kahwin. Ai dia duduk nak rumah. Pekoji munyo hana kahwin lo jam nanti hana duduk nak rumah. Mak wajib kawin bukan kah mandang. Mana biar kawin kah ke mak kan? Mak kawin dah. Alahnya. Bekajanya. Mati dah saya apa makan lagi tinggal ya dulu. Ibahan damo je lagi kawin. Tanya warah dia kawin ci. Bukan halo.
kan nam je lagi kawin gimana nyom kawin? Tak kawin dong ile. Anak bisa. Awak nikah mak lain ngana. Hanjut menantu anak peng dan nyawa peduk jim kawin. Le nya modal ni. Peng musolek lo, mbak jen tak lintu, mbak jen tak darah baru, pelaminan lo. Gelom lo catering. Tanyakan udah lah kaponya harus telang bertinggi. Yang gampangnya, punya tam kawin dong ile. Tengah balu dong kawin tanyo. Tap kawin ni dulu. Je bang dek nak kasih siap. Laginya cicit bang hai. Maki buan hana mangak nganu hai. Haji nampak nak banyak cincin kat dik ile juga. Kita nak cinta kat abang kat dik dia nak. Kau lagi nyan hai bang hai. Adik mau nyocok cincin dari abang hana mangak nganu je. Masa je lagi mengkawin dan nyom kawin. Tam kawin dong ile. Tengah dia tam kawin tanyo. Kan apa tanyo dua. Tak boleh tap kawin ji. Di caranya lagi nyan hai bang hai. Dia nak ambil kele yang. Jauh bo mau makan dia juga. Buka le bang nyom lagi nyan bang. Kebanyak boleh bo. Nya keken apa? Jangan dia bang. Nyo cincin kana. Tajuk kana putar kawin mak dilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru siap syuting film apa tadi, ay? Film Aceh. Laki kawin. Yang berjudul Laki kawin. Lagi kawin, anu durhaka. ya, buat kalian jangan lupa follow jangan lupa subscribe channelnya Cakir Art. Oke?